Yeah man, we are the man, bad man, Shatagwan. Umusobanuzi wa mbere z'icyongereza. Yes. Remy Bossman w'Ikigali. Yeah. Sasa kano karirimbo kagiye gusozera dutangure. Yabane ni kano karirimbo konyine kari gusozera dutangira gafilme bakisa Cage Fighter. Yabane mixed martial arts kumusononi. No mugereni hari igipo namenyo hano zamo. Iyo basha kuyakoresha. Yabane ubwo abantu mwarebye dufilme na blood sport kano kataza kugucika. Yabane mixed martial arts kumusononi sasa nguzaniye ko bita Cage Fighter. Yeah right. Kamwe konyine tugatangira. Yes abakinnyi bakomeye cyane muri catch aribo bita Dean Ambrose. Bamuzi baramuzi ubwo niba utamuzi nibwo tutarebye catch ubwo murakennye. Yes okay kenshi na kenshi nigiye tukubwira umukinnyi wo muri catch ugasanga catch ni ibintu utanazi kubera ko nyine na televiziyo ikazerekana catch ni mpuzamahanga. Yeah man Skia Juna hari nk'ibintu numva muri iyi ndirimbo bigatuma mbitekerezaho nkabyigaho. Kamwe kongera tugatangira. Abantu kamwe kongera tugatangira. Yes kabagero cyane mwese abantu banjye urumva DJ Snake. Yeah man nigga DJ Snake kamugero 5 kwa 5. Nambaye beti yo koko negereje match. Ndetse kabageraho hirya no hino mwese amuherereye. Yeah man bangobona cyane. DJ L-List ya right. Ndetse kandi bangobona cyane DJ Kasimu kwa Gisimba 5 kwa 5. Yeah man bambona ndetse none. Amen ISO Pro. Yes bangobona 5 kwa 5. Yeah man ndetse Sean Breezy bambona 5 kwa 5. Sean Breezy. Yeah yo Sean. Hey yo Sean. Yeah man chuma barabose bari kuvuma umufungo wa rock inzoga z'ubuntu. Ari kuvuma inzoga z'ubuntu buriya. Rock nawe yamenye bank. Yamenye bank umusaza. Naho n'iki hamena bank ugasanga abavumbye babaye benshi cyane. Okay, Screen Media barateguye Chicken Soup for Soul Entertainment Company. Kugira company bayitwa kuriya. Siko ngiye ari nanjye bandika ama company ntayandika. Yabane 3 Light Entertainment Corporation. Ndetse bafatanyije na Beta House ku mufungo wacu kugira ngo izo filime zizakugeraho mu majwi n'amashusho bisobanutse. Ana Mofric nabo barashyiramo yabo sinzi ayo bashyize marayiki kwanza sinzi ibyo bakoze. Gusa hari icyo bakoze muri filime kugira ngo bajye kubandikaho hari icyo baba bakoze. Yeah okay yes. Turacyatangira. Yeah rero se n'amazina abagenzi babigize mu ruhare. Ndetse n'ababiri inyuma. Remy uri kugusobanurira wa musobanuzi wa mbere z'icyongereza turatangiye. Kandi ubigenzi agafilme bakisa Cage Fight. Aho niho muri Cage. Niho muri ring. Anderson is so quick and so smart. Anderson gafite akavuduko kandi bijya yiri kuza shabira. Bijya rashuha. Wowe. This has been one of the most. Bayi ni bya mbere rwose agisere rugangura. Max Black has to rugangura bayogeza avuga ati aramucenze hano kubisigumi hano kuyirinyo. It's an event when he steps into the cage. Come on, finish him. Buragize wa Anderson is so quick at firing off those kicks, Bobby. Yeah, and they're really starting to open up the top of Reese's eye. Yewe dore ingumi. Anderson's right back up. Anderson akagaruka. Is relentless. He stalks Anderson. Anderson kuri Cage. Anderson amerewe nabi. Anderson hari witwa Reese none witwa Anderson. Wait a minute. Showtime game. Yewe. He counters with a right. Yewe Reese amukubitana w'ikintu cya nyuma. Anderson ajya hasi. Yaramburiye umugeri hatari. Gusa namushyira hasi. Knockout. Kubita knockout. Umuntu akarya abageza witwa Reese. N'indwanya hatari. N'indwanya yeberwa yo. The 5-time Legends Light Heavyweight Champion of the World. Dore ngo rwose wa mbere ku isi yabuze n'indwanya musimbura. Reese Gibbons n'indwanya hatari yabuze umusimbura. Cage Fight turatangiye Cage Fighter.
indwanye muri kaje indwanye muri ringi turagatsangiye banyita Remy yaman Easy, man. Unstoppable. Anderson opened up that cut in the beginning of the round. urabona rwose Anderson yarakomereye nabi cyane Mark. urabona nabasize ikimenyetso cye nyine n'ubundi mbi kuri round ya mbere byaramereye nabi cyane rekuraga imigeri hatari nk'ukuntu Remy nawe yaje asanga Agasobanuye bambara amakamba kabajabuka nari nsanga amakamba bayambara kugira ngo ifate mu mutwe rigafata mu ijosi bakaryambara nk'amashenete nagire ndari bakanavuganiza na nyidushyire mu mutwe wanjye ndishyizemo rigumamo arajya Bekara umukinnyi w'imena Jonathan Goodwin n'umukinnyi w'imena Break, set in a space jail. For what I'm playing. The most dangerous cop on Earth, wrongly accused and sent to space jail. It's a bit cliche, isn't it? abagenzi bamuzaniye tumwe dufata mu menyo ndetse bigenze Marike ni hatari ashyira mu menyo abari kumwe na manager wa hano super manager bari kumwe What do you say? avuze ngo ni ibintu byiza cyane Your own shoe. mbega izi nkweto zawe rwose zanditseho We Gibbons Your very own. ndetse nakubwiza ukuri ni abakinnyi bakeya ku isi y'Imana bagira inkweto zabo kandi koko Dangerous cop who's ni abakinnyi bakeya bari abakinnyi baba bakina nyine imikino isaba kwambara inkweto bagira inkweto zabo urumva harimo Cristiano Ronaldo ugira ziriya za CR7 takes niyo yagira godizo za CR7 hakaba Michael Jordan ugira ziriya nkweto ze za Jordan hakaba nanone na undi ukina nawe LeBron Kobe Bryant niwe wagira izo bitaga Under Armour erega njye mbabwira urumva umukinnyi bagenzi yamaze gutsinda bazanga guserebura buriya rega umufungo wabonetse ugomba guserebura bazanga bagenzi kurya ubushoti we kumwe na manager we super manager arabwanuka Furamanaza my brother Furamanaza bari London urabona ikirero cy'umwamikazi kirano kabakita the bridge of the queen bamubize se sha bwenge se sha comment ça va linia pa hamuna gahunda nyinyi kabisa nishabaona Babe. yo sheri She's done it again. rwose umwana arongera arabikoze umwana bagenzi aramunyariye ngarongera arabikoze hari abantu disi tuba dushimishwa buri iyo wabyaye umwana ntanakunyara rero usugurumva akareka ugomba gufuruka avuga ati umwana yanyariye n'iki rwose umwana wanjye nibyariye rwose pe nibyo buriya ni ibintu byiza cyane umubyeyi guterura umwana wawe umwana rwose agakorera ibyoroshye n'ibikomeye byose kuri wowe papa arabasezera papa bagenzi niyo rwanye ya mbere isumba izindi zose ziri ku isi arakubita ntibagarure Mayweather hano yari ataraza Mayweather abanza yarakubiswe cyangwa kimwe muri ibyo ko Mayweather ngo niwe world heavyweight champion na n'ubwo habuze wamusimbura yararita yarinze hayenze twaje ngaha ni muri Kajimu hano musore araza yewe baraza bagakora imyitozo ariko ngaho bari mu mugeri hatari amusaho murara rwose urumva umugeri ndawo kuriye ariko Line up, everyone. ngaho mwese muzamagara ngaho ku mirongo line up everyone ni coach nyina Kajimu Before everyone goes home. Reese, come up here. Reese ngwino hano watsinze bagenzi n'indwanya hatara arakubita ntibagarure Been together a long time. twabanye njye nawe igihe kirekire I'm very proud of you. uransaza rimwe na rimwe ariko ndanakunezererwa Give it 2 more. nanjye ndagukunda cyane Marcus All right, sawa let's welcome back. twongere tumuhe ikaze Time. umaze gutsinda inshuro 5 Heavyweight world champion. akaba ari we heavyweight champion w'isi yose heavyweight world champion akaba isi yose rwose yarakubise harabuze n'umwe wamukuramo iryinyo kataraza mu Rwanda ngo mukaraga amajido nibura nk'umunani kubita amatakere hatari tuve hariya bagenzi tugaruke twavuye ku ndwanya hatari tugaruke bagenzi hakunino I need to make him understand why Dominguez has to be his first. urumva nyine mugomba kumwumvisha nkamwumvisha impamvu umukinnyi we agomba kuza gukora kandi sasa usanga nta muntu n'umwe utashigira manager ubu ngubu nagere minsi ngafite manager niyo mpamvu iyo ushaka kwamamaza uhamagara Father John Agent Fred, he's become. niwe manager nako no mu minsi iri imbere agiye kujya agenda bageraho hirya no hino aho muri mwese abagereho cyane Are we looking? numva How's it? Yeah. erega ntandukanye n'imbeba sugira ngo nanga ibintu nkora uretse ko ngiye kuvugana nazo nene uzakira abantu Give me a sec. bagenzi barakwereka baje kureba super manager asiga yambara ku maruniga amakota abagenda yabyimbye ya president from the ghetto Is he still?
Hey, youth inspiration. So, I got a proposition for you boys. Nari bafitiye rwose icyifuzo. You defended the title 5 times. Urabizi rwose umukinnyi wawe amaze imyaka 5 adatsindwa. I think the fans Ndatekereza abafana really special. bakeneye ikindi kintu gitangaje gitandukanye nuko bari basubwa bibo. What have you got in mind? None se urashaka kugira ngo bigende bite? Who? Ndagira ngo arwanire Randy Stone. Oh, come on. He's the current pro wrestling champ. Max, that's fake fighting, isn't it? Byaba ari imirwano ya fake ari. For us to tap in to the... Namubwiye gutwara Randy Stone yaraseka. So Reese can do what? Jump off tables and smash people? None se iki surasa kuri kikandi Randy Stone bageze ngo ni restaurant wa baba barwana imikino ya catch. Taso umuntu ukina ibintu bya catch azaza gukina n'umuntu urwana mixed martial art gutyo. Za terura za ntebe baterura se yabanyundo se azaza kubita umuntu inyundo muri ring. His dignity, his pride, his self-respect, his fans. Urabizi neza rwose Big none Reese umukinnyi wanjye baramwemera aruba wafite abafana arazwi ubwo surumva arajya kurwana n'umuntu udasanzwe urwana n'imikino akabara kurabara kumusebya. Fans tune into it. Reese beats the fucking shit out of him. Reka nyine uwo Randy Stone azaze ubundi Reese namutikagure abafana bavuga ati rwose nta umuntu numwe atakubita. Reese arakubita arabangutse ntakubita n'abakina kaci akubita n'abakina taekwondo akubita n'abakina. That guy is making endorsements for him. Waba wibuka uburyo byagenze kugira ngo Mayweather ahangane na McGregor nawe akina bino bintu bya martial art ariko nyine urumva Mayweather bararwanye Mayweather akina box aramubba amaguru koko. Would love it. I'll see. Buriya box kubera ukuntu umuntu abazi kuboroka byatara abazi kugarura nyine ibintu byose mu kubisa bigarura buriya biragora cyane ko wakubita umuntu ukina box. Managers. How'd that go? Yeah, great. Let's go. Bigenze bitase bigenze neza cyane rwose Louise bwari sinzi ari bushobora kuza kwemera imikino bakarwana. Dore nguyu ubamwita Dean Ambrose original names. Guts anymore. I love this guy though, he's funny, man. Ayo matipe ariko nanamukunze wana super manager zanga kumvisha umukinnyi namubwira ati wita muginga wagiye ariko umuntu ukamukubita umufungo kuzuza. You haven't seen nothing yet. They want to. Nta kintu kimwe mwari mwabona shane mwari mwabonanye ndwana. Whether you live You're trying to tell me I have to fight this guy? Guys, bari baranya ngo njye kurwana n'uyu muginga koko ariko mana yanjye nabo baransuzugura. Icyamamara urabona uyu muginga yanamvamo. Yirwanye ya mbere ku isi. Sasa ngaha haje undi bari kumubwira ati ugenda muhangane. Wewe wigaragaze urika kuko waza kunarinze. Mane nta muntu mutakubita. Nawe biramwongoza atangira kumva ko karenze. Then you scared of his pecs? Definitely. Is that what this is? Because he's topless. Petrified. You can be topless too. I've seen it. Look at it as more of an exhibition match. His fans are going to tune in. He's got these crazy wrestling fans who love watching people get hit over the head with a steel chair. He's not going to have a steel chair. He's going to have no weapons. Ngaho ibibazo uyu mutipe rero n'ubundi nta ntebe azaba afite kandi basanzwe barwanisha intebe muri kaci nta manyundo ntaki nta nubwo azaguterura kudude hasi ngo byemewe. Urumva rero uzahita umukubita manu uzamukubita nk'umuntu utazi no kurwana utazi n'iki se urumva yakunanira. Right? Bare chest. You're entertaining as a comedian. Looks like you just stepped out of some sort of 80s tribute band. Look. when I get that son of a bitch inside a steel cage. Uriya muginga ni namukamufashe shanga mufata ngamufatira hariya muri karaka zuka ibyuma. Zamushwanyaguza ari ijambo avuze ndaritarutse ku bushake. Gazamufata afata intoki ebyiri. They're going to come over, they're going to give us a few numbers, man. Okay? Boss lady asked for this, yeah? This is what Max wants. Yeah? So when you knock him out, like I said, in devastating fashion, you can have whatever you want after that. Ellie, what are you saying? Because this organization is making me miserable because you. You deserve this. The rest of you. Sheri urabikwiriye rwose ibingibi. Deserve it. Hey! Urabikwiriye mani. Yeah? Money? Easy money. N'amafaranga yoroshe mani umugingo uzamukubitira zero. Kubitira zero wana kuri round ya mbere mani urumva kuri round ya mbere. Need contract. Sasa umwe akina kaci udasanzwe akina ibintu bya karate. This martial art. MMA show is brought to you. None bagiye guhangana. Lex providing capital to fuel growth. Sasa iki kiganiro rero muri kumwe nanjye MC Tino nkabanye kubanganiriza rwose angaho wateguye imirwano. Wateguye imirwano rwose kuba yarayiteguye ni tayari binyone ujye genda shuka basobanuzi bamwe n'abangabwa ati mutukeremi. Yone mushuti wanjye kamugereho cyane. We are putting together the biggest fight in the history of... Turimo turatunganya mu Rwanda rwose munini cyane kurusha indi yose igeze baho ku isi. Yep. All right, here we go. Reese Gibbons, Ibaze rero Reese Gibbons. heavyweight champion. Uwa mbere ku isi uzimaze gutsinda 5 agiye kuba yarwana na Randy Stone. Eki baranaceceka kuko bumvisha ari barutangara. Randy Stone usanzwe ukina catch. Yego. Max, come on. I mean, no offense to... Because nawe minyone ntukabe gutyo gusa urumva wowe urimo abantu badafitana bahuriye urajya kubarwanisha gute? Wrestling apples, oranges. Steven,
ese ubwo ngubwo wabwira ubunyonzi ngo nakubwira amaganya y'umuyede gloves on anyone and in every... oya buri muntu wese yambaye ziriya gawa n'ibyo ari byose ashobora kuba yatekereza uburyo cyangwa bwirwaneho kandi amategeko n'amabwiriza akaba arayazi. Look me in the eyes right now. Oya ndeba kano kajya mu maso ubwire And neza. tell me that you believe that Randy Stone has any chance. Ngaho no mbwira basi nibutekereza ko uwo muntu bega Randy Stone ashobora kuba yananyeganyeza basi n'udushumi koko twa Reese Gibbons n'ukuntu muzi. And off the bat he gets a title shot. It's unheard of. It's absurd. The purists are going to go crazy here. Ngaho kandi urumva rwose umuntu nk'uri usanzwe n'ubona akina ibintu bya kacu ushobora kugira gutyo ugasanga arasaza bimwe bisazasaza ugasanga yenda koze n'amakosa cyangwa se yenda kubise n'umusifuzi gusa ibyo bintu numva akishyira mu ntambwe 18. his time on anyone unless he believed in him. Randy Stone is also huge. Big guy. Ega rwose bega Randy Stone nawe nije yabaramuzi hirya no hino urumva arakubita kandi rero nanone mbega umuntu ukubita gutyo ibintu byose nawe arakeneye kugira ngo nyine akurike n'ugaragare. Really exciting fight. There you have it. So 1 month from today. Yep. No, hasigaye ukwezi kumwe guhera uyu munsi nibwo umukino uzaba. Stone for the light heavyweight. No, Gibbons arwana na Stone. Barwanira uriya mudare w'umukinnyi wa mbere ku isi koko mana. I'm tapping out on the MMA show. Je kano kanya ndumva nshobora no kwitabira uruzi ubwo urumva iyo mikino uzaba inabishye rwose pe. Gibbons azakubita umuntu amukubita mwica ahubwo. Believe it. Yabane ni wabyizera wane dore umufungo wawe icyo maze gukora sasa iyi mikino wamo amafaranga abantu benshi batabizi. Uzaperereza buriya uwo bita Floyd Mayweather. Niwe mukinnyi wa mbere mu bakina imikino yari yose afite amafaranga. Wafata amafaranga ya Cristiano Ronaldo na Messi na LeBron James ayo mafaranga yabuka yateranye bose nanu bateranyije Floyd Mayweather barusha amafaranga wewe kandi akina boxing ari kuri gipfunsi kimwe ibana miliyoni 100 zinjira yego umufungo usanga nka Neymar ari wo tunze wonyine gipfunsi kimwe cya Mayweather gikaba gingana n'umutungo wa Neymar. Neymar irase ega mani bari butsaho twaturutse abayibutsaho baturutse super manager DC youth inspiration abayibutsaho yaturutse baributse mani ko ari umushumba mani kano kanya nkabansigaye noneho ngaharira n'aba president w'amakipe akaze abantu bafite aba boxer bakaze bajya kumva atangiye kumvuga ndamuzi uriya nawe very best fighters on the planet. Reese n'umukinnyi wa mbere ku isi. Reese Gibbons n'uwa mbere. The 5-time documentaire batangira kwishyiraho mbere yuko nyine mu Rwanda uzajya mbere akaba amaze gutsinda inshuro 5 zose kandi endorsement deals and new movie deals. Uretse ama deals menshi akiyafite ndetse n'amafaranga yifite yagiye kuba yamamaza ndetse n'amafilm agiye kujya akina n'uwa mbere. But it wasn't always like this for Reese. Ariko ntabwo ari gutya yatangiye. Reese comes from humble beginnings. Yaturutse rwose ahantu ku itangiriro riciriritse. And his parents Amanda and Dante. Akaba yaravutse ku mubyeyi we Dante ndetse na Amanda. Bakaba barapfuye gifite imyaka mike cyane. When my parents passed away it was really tough. Iwacu igihe bapaga byarangoye cyane ugenze Reese nawe akaza akavuga urumva nyine Reese Gibbons abaraka documentaire baba bari kumukorera nawe yene umucoach witwa Makasi akababwira buri kimwe cyose bari documentaire mbere yuko azarwana n'iki kugira ngo nyine baze documentaire nkuko muzi documentaire ya Cristiano cyangwa se documentaire nka Mayweather akabaza ati Mayweather no umuntu ngumwirabura utarize utazi gusoma no kwandika ariko ufite amafaranga. Yeah, as a man and a fire, you know, to be humble, you know, in victory or defeat, to look after your own, you know. Urumva nanone mbega yanyigisha kwiyitaho yanyigisha guca bugufi rwose Makasi ndamushimira. Makasi nicyo kigabo cyogoshe rokoke nicyo gikoci cye. Bagenzi mu rugo bakaza bakareba documentaire ari kumwe na madamu barakundana kumwe na manager hano barakuranye. Again, abantu benshi banze mu muhanda. You know, I do care. If they want a picture, you know, it's bashaka ifoto gusa nabirenze. to say no to that. Ntabwo nabyanga. Hari amasegonda make mu nari gusabe gusa mu buzima bwawe. Coming to the gyms and you know see their little faces. Ngone no gutemberera mu majim nkajya kureba abandi bana batoya bashobora kuba bafite ubuzima nanyuzemo. Seeing someone from their own area, you know, coming out having a rough childhood, ngenda mbega nanjye aho naturutse nagiye ngira ubwana nyine nkiri mutoya rwose nagize mu bihe bingoye rero ngenda mfasha abandi bana bose bagiye banyura mu bihe bibagoye. You know, fighting to fall back on. Who knows? I would have been either in a cell or in a box 6 foot deep. You know, that's all. No, sasa imikino Olympic yarakinnye, Olympic Games yarakinnye ibintu byose. Nifuzaga kuzaba nkareme mu gasobanuye ibyo byose aravuga. Challenge. Wrestling champion Randy Stone. Akaba rero mbega zarwana n'umugabo ukomeye cyane
usanzwe ukina ibintu bya kaci Randy Stone ana yanjye. Randy is one of the best wrestlers the world has ever seen. Uyu Danny nanone mbega Randy akaba ari umuhatari cyane mu bintu bijyanye na kaci, akaba ari mubi cyane. To scorch the earth of AEW. Naravuga ati iyi isi ya AEW nari muzigera unera ubwoba dore umugabo bagiye kurwana. Inyamaswa ni Ambrose. Original names. He's one of the strongest human beings I've ever seen. Uyu mugabo rwose nije rikomeye cyane, niwe muntu wa mbere rwose ukomeye cyane nigeze mbona ku isi. Getting hit by a truck. He thinks that's some kind of joke. Umuginga arimo aragira ngo nyundi imikino wa. He knocks out all his training partners. So ikibazo rero mbega narenge ngira ngo umukoci rwose uyu mugabo Randy Stone abantu bose bitozanya nawe bakubita cyane avunagura, kandi ikibazo rero mbega narone agira umujinya mwinshi arakubita koko. In the Legends Cage, splitting the world of MMA and professional wrestling right down the middle. I've been in the ring with Randy Stone. Jere rwanye rwose na Randy Stone twararwanye ntabwo ari ibintu ndi kuvuga mbeshya. Thinks he's gonna have a night off because wrestling is fake, right? Yenda ushobora kugira gutyo kumva yenda Gibbons aravuze ati nzatuzanga ibintu bya catching ngo ni ibinyoma birane ibintu bitabaho na amafilime baba batwereka abanagize bakatubwira ngo barwanye. But you can't fake toughness. Ariko buriya nanone mbega byaba ari fake byaba byagira uteye umugabo yafite imbaraga abazifite. Fake strength. And Randy Stone has both. Ntabwo ushobora gufaking imbaraga, ntabwo ushobora gufaking gukomera. I think both Gibbons and the MMA world. Yero rwose ndagira ngo mbabwire ngo abantu mwese musanzwe mumenyereye ibintu ngo byo gukina ngo biriya bintu ngo bya mixed martial art, mwirinde cyane uyu mugabo Randy Stone ni inyamaswa. The life and soul will get totally sucked out of Reese Gibbons. Ndakubwiza ukuri rero mbega uriya mugabo nta n'ikintu kimwe wamukubita ngo kimubabaze. He's a clown. It's a joke. That's why I keep laughing. Oya mani igihe rwose uriya mugabo mbona ameze nka katahumeka ni na fake cyane. Usa ni gute manza umuntu nk'uyu usanzwe ukina ibintu byo guterurana gukubitana amajido bafirima yarigeze akambwira ngo yamvamo. Twidukina ubuzima bwa nyabwo. From an acting sort of background and a fake wrestling. This is real life. Ubu ni ubuzima bwa nyabwo. Urumva mixed martial art ni ubuzima bwa nyabwo. Ni ibintu bisanzwe apana biriya bintu bya catch byo kubeshya. Reese Gibbons. Randy Stone. I don't think he's going to have anything to offer. I think Reese puts him away in the first round. Genda bizi neza rwose Reese arimo kubita umuntu rwose Reese arimo kubita umuntu kuri round ya. Talk about how pro wrestlers aren't real athletes. Abantu mwese musanzwe murwana ibintu bya karate bamuvuga ngo abantu nkatwe dukina catch ngo ntago turi abanyabo. Randy Stone is going to f this guy up. Ariko nabwiza kuri Randy Stone agiye gukupita uyu muntu wanye ndwanye yanyu ya karate yumirwe. Ndwanye ya karate igiye kurwana usanzwe gukina catch. By knockout or submission. Ndakubwiza ukuri rwose pe arakubita umuntu kuri knockout wa. And he wouldn't be doing anything that he doesn't think he can win. And I know the performance side is one thing, but there's a lot of overlap in the training. And I think people are going to be surprised and watching. Nabizi rwose abantu benshi bagiye batangaza ni match igiye kujya mbere match ya y'uyu mugabo Randy Stone ndetse kandi ntabwo ari we wenyine agiye kurwana n'umugabo witwa Reese Gibbons bagiye guhatana kandi bari buhatane bagenzi barwana mu mirwano itandukanye. Umwe arwana bagenzi. And one thing is for sure, the world of professional wrestling and the world of MMA will collide. Ndabizi neza cyane rwose mbega isi y'abarwana karate n'abarwana ibyo gufatana bya kaci zigiye kugongana tu. Thanks for taking the time to. Reka Randy Stone nawe tuvugishe. Randy Stone bimeze bite? VP dore kigabo. Attempted to cross over into MMA and do what you're about to do right now and haven't quite found to put it politely, the success they were hoping. What makes you any different? I don't think about it. I didn't come here to talk about some other losers. I ain't come here. Randy, thanks for taking the time. Randy wakoze cyane rwose kwitabira ubutumire. Now many pro wrestlers murakaza nange murakaza. Over into MMA and do what you're. Urabona rwose abandi bantu benshi cyane basanzwe bakina catch ntabwo bakunda kuza gukina imikino nanone ivanze mixed martial art. What makes you karate kugira ngo mubyumve. I didn't come here to talk about some other losers. Ntabwo nje kuvuga anga abandi bahombye bo katsindwa n'ubundi none se niba basanzwe bakina ibintu bya catch kuzanga gukina karate bikabananira. I talk about the future and the future is. Nyine ndimo ndavuga ngo rwose kubyejo hazaza ndimo nagira ngo mbereke kejo hazaza catch ari izabiyoboye. He's a Mack Trucks. I'm gonna knock him out. Kandi uwo muginga wanyu ngo mwemera ngo uzi karate hatari ndamukubita yumirwe. Man, y'all think it's a joke? You're talking to me like I'm here on this bush league level shit. Mwese mutekereza ko nyine ndahanga ndi umuntu uciriritse ko ibintu dukora bya catch ari ibintu biciriritse ariko ndaje nkwereka. MMA show in the world, so. Everybody thinks this is going to be some big embarrassment. Everybody thinks I'm going to go out there and get my pants pulled down and show the crack of my ass in front of the whole world like I'm. Hanyuma rero nanjye ikintu ndimo
muze kuza kumukorera ndi mujye hariya nigaragaza ubundi mukubite muvunagure yumirwe. There's a reason I'm the biggest superstar in the world. There's a reason he needs me to sell a pay-per-view. Hanyuma rero mbega ni impamvu hari impamvu kwanza ubundi ngewe ndeza hari n'impamvu kwanza ndi icyamamare mwisi hari n'impamvu kwanza uriya mukarita asa nkeneye kugira ngo agurishe rega agurishe. And how's that going for you? It's going, dude. I'm in the best shape of my life. I'm stronger than him. Murusha imbaraga. I'm faster than him. Murusha umuvuduko, murusha ubwenge. I'm better looking than him. Ndetse nanamukubita rega uretse n'ibindi bintu byose nzanamudiha. As a 10-to-1 favorite to retain his title against you, and if you're keeping score, those are the worst odds for any challenger competing inside of a Legend's cage. How are you feeling about odds makers? Betting lines. No. People playing games. Nah, this ain't game, dude. Randy, come on. Ibi ngibi ntabwo ari imikino wangu, ibi ntabwo ari imikino no. This isn't scripted like the other. Ariko se ibi ngibi ntabwo ari nka bya bintu biba byanditse abantu mwe mukina hariya ngo muri WWE. Ndetse gato twari tugiye kwamamaza ariko uyu mugabo rwose aradutengushye twari tuzi ngo mbega atagiye kutuganiriza ariko isaguruka aragenda imikoro arayijugunye ntabwo ari nka bya bintu ngo biba byanditse ari n'ibiganiro nsigaye mbona nanjye byanditse ku ma YouTube channel biri scripted kabisa. Kagira gutyo ukabona rwose do yaje mu gakoti sanzwe arindwa wanyu arakubita ari kumwe na coach ndetse na super manager. He's not big in person. He ain't that big. Should we go say hello? Sure. No, kigabo kiraza ni kinini. Introduce myself. I'm Reese. Ya nitwa Reese man bimeze bitese. What? Nta kintu na kimwe navugana nawe wa mukaritasi ujye navuga n'iki nawe se. For you of all people would understand that. Hase mu bandi bantu bose bakaba bisobanukirwa imana ibintu bya fair play toka. You don't think I belong in the cage with you? Utekereza ko ngewe ntabwo nyine ngo utekereza ko nari ku rwego rwaba ndwana nawe kunura wuri umuntu ku rwego rw'ijunye nshiririza. Straight. I don't need you. You need me. Singukeneye waba uranyeneye kugira ngo mbega waba amaze nawe. We wa mukinga ariko. We attention sekanda attention kandi we. Ibyo muri kaci usezeranya byo n'ibintu cyo gisanzwe kizi urakimutesha umutwe arasara. Welcome to Murakaza neza rero mwese. Collide, man. We are isi y'ibyamamare giye kuba yakongera guhura abantu batarwana ibintu bihuye rwose uyu munsi tuze tubahuze. people in this very room. Mwese ndabazi nyuma yuko data uyu mukino yawunsigiye. Gonna run Legends into the ground, and now here we are on the cusp of the biggest fight in our history. Kano kanya rero ndaje kugira ngo mbe noneho ubundi tuganire ku mukino wa mbere muri mateka y'isi. Eyes on pay-per-view, so you're definitely at the right place. No. Why don't we open it up to questions? Let these guys talk. Hanyuma rero katubaze tubareke mubaze ibibazo bano bagabo mubaze ibibazo. Excited? Are you feeling confident? Brother, there ain't a word. None se wa mugabo urumva ufite icyizere cyane rwose ku isi yose n'uba afite icyizere atari. Complete self-assurance. Like I know the sun's gonna come up tomorrow morning. Ndabizi neza uyu mukino nzawutsinda nk'uko mbizi neza ko izuba rizarasa wa mujinga. Feeling suicidal. I'm gonna kill this man. Ndabizi rwose uyu mugabo agiye kwiyahura n'ukuri kw'Imana ahubwo nzamwica. When we step in there, I ain't gonna throw you. Ahubwo reka nanjye mvuge. Huh? Yeah, this is real. Yeah, it's real. Be real. It's real. You laugh. You think it's a joke. You're all utekereza ari imikino nzakudiha wumirwa. think I'm a joke. Nobody listens. Mwese mutekereza ko mbega ndi imikino kuba njanga kurwana muri karate nsanzwe ndwana ibintu byo gufatana. Ariko ndabwiza ukuri izina ry'Imana ibintu byo gucirana nsanzwe ndwana ahubwo bizamfasha ngupita umuntu yumirwa. It's not gonna be funny when they're pulling Reese's teeth out of the back of his ass. Ntabwo bizaba bigisekeje igihe uyu Reese nzamukubita inguma amenya akavamo. Reese tubwire Reese. Have you looked at any of the wrestling greats? For you know, and you gimmick? Ese wegeze ndureba uyu mugabo hano yegeze ajya ku bintu bye barwana n'iki ukareba uriya ki. I'm gonna beat this man with an inch. Uyu mugabo nzamukubita nyamara. Away with that chick. Abantu bose bagenzi baragipinze. Charlie Stone. Kijanga kurwana ibintu kitazi. Asanzwe kurwana ibintu byo gufatana. Bira bintu bya catch. Asanzwe kurwana catch kamuzanyanga ku mukinnyi wa karate. Kandi nk'umukinnyi wa karate ngo abakubita yitaza. Akubita yitaza ngo yagukuramo n'amaso akubita yitaza. Be able to get your dick hard after the fight. All right, guys. Sawa rwose iki kigabo gitangiye kuvuga amagambo mabi. I won't even. Yewe. Rugamba rutangiye gukomana yanjye mbega mashe hazashya. Yo nzagura tike mbere we. Reese Gibbons
Shields versus... ariko abantu ibintu bitunezeza koko do baje kugura amatike ngo binjire bajye kureba ingumi each other for weeks. There's real bad blood between these two fighters. izi ndwanyi zombi rwose zifitanye ikibazo gikomeye cyane ndetse rwose bafitanye amakimbirane hatari. The big thing that jumps out are their records. Reese defeated with the perfect record of 19-0. aha ngaha abagenzi bashyiraho ibyo uko bangana imyaka 3 n'itanu ndi 3 n'ine uburebure bashyiraho uburemere bashyiraho. Bill written all over it. You are absolutely right. ndetse n'abanyamakuru nabo barahari dore nguriya rugangura. yewe These Gibbons ashyiramo imyitozo. Kuraje. Yewe. Yeah, looking good. Kubita yitaza. How's it going? Ndabona umeze neza none se umusore bimeze bitera. Good, I'm gonna whoop this clown's. Oya mutipe ngiye kumugukupitira ku buryo n'undi munsi azajya muri kata akavuga ati narasebye naramwaye koko. Squeeze in a couple spots. I'll try. Ariyemera n'urumva ndi champion w'isi inshuro eshanu. Rega buri ikintu udakoze rimwe, udakoze kabiri, udakoze gatatu. Buriya ku nshuro ya gatanu ubu twika icyo kintu bukizi. Right, have a good time. Sasa nawe niyo cyizere yumva afite nyine biri none binarenze ku buryo cyibase umuntu turutse mu bintu bya kaci noneho. Unafatana gusa ariyo mirwane yonyine azi. Ndajyamo kubita ingumi nsimbuke. Bo kubita ingumi ntere kinyuma. Abantu bose anga abagenzi bayagaye. Nanga Axel Rugangura agiye kubindiza muri match. Tukaba turatangiye. Hano kuri stade. Yes, stade. Was the edge that got him? Emirates Stadium. Abagiye kubanzamo. Ni. Munyamakuru wa mbere utwika. Mu bintu byo kogeza match. Nayo wazanye muri utuntu twinshi cyane tw'uduterime muzanakurikire. Umuntu wazanye utuntu twinshi cyane tw'uduterime mu bintu byo kogeza nane mu match. Aya materime ngo umutaramu fontromesha gukwakwanya gucabiranya twose n'utuntu twa Axel Rugangura. Shout out to him. Yeah man. Karamugeraho cyane kwanza. Bagabo barahura rega umunsi warageze. Murabizi neza wa mugabo yanga asanzwe hari amategeko n'amabwiriza hagenga utaza n'ibintu byo kurumana. Gose gonga toka amushenzi. Yeah kosemana iki kigabura. Chance. No. Red Stone bagenzi. Gasanzwe ngwara ibintu byo gufatana. Randy Stone mugukira. He's not wasting any yewe. Throwing hooks with intentions, but he's lacking a lot of finesse in his technique. He's really sloppy in there. He's just gummy punches. I would like to see gummy kira squat. Lekura mapa kati kirahusha. All right, it's your vote. Let's go. Yewe aragikwepa akirya ingumi. Really does look like an amateur in there with a professional. Arimo aramufata umwamateur bagenzi nk'umuntu urimo arakora ibintu atazi. Randy telegraphed punches. Shira kuri fence. Get ugly real quick. Stone, Reese is starting to do some real damage. Kirarwana Eric Cave. Serious, Bobby. Reese is picking him apart. Eric Cave kumutekinisiye. Yewe do arakwepa kigwa hasi kiragwirirana. Ntango kubita bane. Ibita byawe nibyo yanyine uzisi. Kira munyata sasa. Cyaramufashe. Kandi bagenzi kigabo niyo mirwano gisoza kirwana kiramukamata kandi biremewe. Ni mixed martial arts. Aya basi. Yewe Randy kubita umuntu Randy. Circle out. Chimusobeka ivi ry'imbavu. He's doing a really good job overplaying. Chimusobeka irindi. Babu kirazivuna. Cyamusobetse irindi vi. Babu kirazivuna kirangira kimushyira hasi. Reese's career he's been kimurekura. I'm stunned, Bobby. Uri ubwa mbere rwose Reese muri kariyeri ye kuba yatangira gukina imikino aguye hasi n'ubwa mbere bamukize hasi. Working up against the cage. Atangiye guhaguruka ikigabo kimusubiza hasi. I'm really surprised at how much bitangiye kudutungura rwose uburyo Kirisa ari kujya hasi dusanzwe tumemera ko atajya hasi kiramuniguza Chabari kadogo. Well, this is what Danny Thicket has been talking about. There's one thing you can't fake, and that's strength. Yewe ngibi nibyo rwose Danny yavugaga. Red Stone nabwo atari ikintu kimwe cyonyine utabesha imbaraga. Reese is back up. Yewe kubita inkokora y'ugutwi. Opening up a cut in Randy Stone's head. Combinations, just like we practiced.
kirongera kiramuka amata jya hasi sha jya hasi aca yewe kiramugigira gigira kuri ingumi yarasanzwe amenyera ibintu bya karate yewe karabaye mwuka nyir'Imana kiramunaga kimuvuna imigongo kinyicira umugabo se kandi kirakintu inkokora y'ugutwi kijya ku ruhande byaje sha Dominations, just like we practiced. Another! Get in there and finish. Looks the truck, he's getting back into his groove. He's creating some... ingumi yo mu maso He's got to keep him in, though. He needs to keep those hands up. kiramubara bari ingumi Finish him. cyamukubise box les amis kimukubita bogisi uratega tagisi anasinzira ngumi ya nyuma kibona giserebrania kibona ibicyeze knockout cyamukubise KO ya danje punches I've ever seen in this cage. iyi niyo ngumi ya mbere negeze mbona kuva umukinnyi yatangira gukina kuva mbego uyu mukino nawe ubona kugeza naho umukinnyi yatangiye kurwana na rubitire kubera ingumi uburyo ki yamutesheje umutwe kubisa ingumi atari. What started out as a joke has turned into a travesty for Reese Gibbons and his team. Ibyo bakekaga ko byose byari imikino yaba ari Reese Gibson ndetse n'ikipe ye bose barumiwe ibyo bari bazi ko ari imikino barumiwe. Kigabo ni cyoroshye kigabo kimukubisa ingumi urambona nawe yabwiye sha murangiza wana cyamukubise n'ukabuta ingumi hatari remereye kuko kirangire kirurira yo he's loving it. Randy Stone is loving it. Randy Stone aberetse ko ari ibuye koko Randy Stone. Wow! Uyu yarasebye yajyaga yirirwa avuga ati uyu nguyu ni umurezi wa na Babylon buse gufata nzajya nikaraga umugeri ako kanya Heavyweight Legends Champion of the World. utsinda kano kanya kandi akaba ari wabaye champion w'isi yose dore nguyu sha Randy Stone aramwambika umudende yo munyambika umudende sha yo bu bamukubita bu zararuye mikoro wa mukaritasu zararuye mikoro se we musibu ryohe katsindwa mwari muzi ngo ngenda imikino sha ngo muzi ngo Reese Gibson ngo yavamo kano kanya ninjye rero champion w'isi sha nakubita isi yose n'ibibone mwese muhabe mu mware buryo zig ana bato burya muzike ngira akamaro sasa nyuma y'igisebo buriya y'ikimwardo ngabo ntiyanaryamye mu rugo ahari madamu yaraje araryama wenyine ngira gutya yashaka umugabo ntawe uhari reka da mugabo yari ingube kubiswe inguma agira ngo ninzi muguyeho cyamuteye icyo bita ikofe kigabo cyamuteye ikofe hatari do n'ijisho rya pondamye aya basi kurikira agafilime dore ijisho ko ryabaye sheri mwana buse wazanye umufungo nkajya gushopinga rebe nawe nta n'isoni bagira reba ijisho ukuntu ryabaye ariko ngo arashaka ngo n'umufungo wo gushopinga ibyo niba nabireba sha ntago ariyo kuntu icyamare wawiriwe n'iki nanavuga n'iki ambwira ati none se kubona se kubona n'iki use noneho umwana se n'amata ngiye ngo mama wawe ngakubwira ati genda ukabyanga ureba gutyo igihe nyine ubonye ikikuriza noneho ati reba ukuntu umuntu arebe iyo amaze gutsindwa byose abagenzi arimo arabireba arimo arabareba comment z'abafana
ndabizi abaturage bararakaza people suck. Erega nzi icyongereza intandukanye na zirambe hari utubeba njya numva twivugisha ngo basi barakwereka Remi yaragiye Remi twarabivuze basta pendeho obizi ko tutahiga ibintu ngiye kubikora ko tutahiga ibintu ngiye kubikora pe ndakubwiza ukuri nkabagana ibintu ngiye kubikora noneho n'abandi wemerana barabizi nabo kwanza bahamagare hari abandi bantu babiri selective nabambwira bahamagara babwira ati Remi ibi bintu abikoze mwamukira barabizi. Thanks for coming on the show tonight. Mwakoze mwese kuza muri kino gitaramo rwose nakona cyane Reese web by'umwihariko mwakoze kuza uyu mugoroba. Doctors, what are they? Giye mu kiganiro muri interview ntibazisiba anytime. You kind of were, Reese. I took no damage. I can get back in there as soon as possible. Nimugira ikibazo rwose njye nshobora kuba nasubira hariya kuba champion rwose ibintu byoroshye umuntu natsindwe kongera agatsinda ntabirenze. They're saying you didn't take this fight seriously and you didn't take Randy Stone seriously and you paid for it. None se abantu bose barimo baravuga ngo uyu mu Rwanda ntabwo wigeze ufata mu buryo buri serious ndetse na Randy Stone wari wamusuzuguye niyo mpamvu nyine bikubayeho gutya iki ni ikiguzi cy'ibyo wateguye. Look, if I was showboating and I got the knockout, no one would be talking, right? But I was having fun in there. I got clipped. That's that. Lucky shot. Nyine urumva ni ibintu byabaye gusa nawe yagize amahirwe none se ubwa mbere mubonye nanjye nkubitwa knockout nkajya hasi ni ibintu byamaye gutya bimutunguye wanamureka usuriya. The immediate rematch. Well, yeah. None se cyane rematch cyane rwose nyene kugira ngo iriya match tuzayisubiremo muri iyi mikino iyo utsinzwe ukavuga ati rwose ntago njye mbyemeye musubiramo. I did a little movie from Jake Thornton. Reese, are you not on social media? Yeah. Ase ntabwo uri kuri social media ngo urebe uburyo ki abafana bari kukuvuga rwose wa mugabo we ko nawe muntu ushaka kwiteza. Mates tweeted out about a half hour ago, and I don't mean to be the bearer of bad news here, but apparently you've been replaced. They recast the role. Nayo se ntabwo bizi neza ko banagusibuje rwose mu bakinnyi bagezweho bakinnyi bageze rwose muri shampiyona ya mixed martial art bagusimbuje ntabwo uri umukinnyi ukigezweho rwose bavuze ati we wapi umuntu ukubitwa n'umukinnyi usanzwe udakiniye imikino akagukubita knockout noneho Agasobanuye manager yaje kudiringa super manager aradiringa super manager bari ku madiru ni mubi cyane yego rwose ubwo muzamundangire nawe muhakazi za managing dore hari ibintu bamubona Father John nawe bimujabuka Father John kamugeraho cyane nawe manager cyamamare. See your family. By the way, your wife's been calling me every single morning. Yeah? Why doesn't she call you? Do you know why she can't call you? Because your phone's always off. Why is it always off? You got a 10-bedroom mansion back there. Super manager yaje kwinginga rwose mutababarire n'ukuri kw'Imana urabona umukinnyi n'iki erega urabona n'ubundi nka mukinnyi yavuye inanga yakajya gukina mu Bubiligi ari umukinnyi yavuye inanga yajya gukina mu Bubiligi nta n'umupira biranangaza nanjye ariko ibyo byarantunguye cyane navuga se umukinnyi ko najyaga njya kuri stade bakinye n'ira kipe yabo nkabona nta mupira azi ubu bagiye gukina iki mu Bubiligi. Birangira tumenye neza ko burya n'imyanya yabanjemo yari yaratanze amafaranga wari umufungo wa super manager arategura koko. Carlos, please don't end up in Dubai. Carlos rwose babarire bitarangiranye naye tugiranye ikibazo mani wowe kwakwanya mani badusubize muri shampiyona mixed martial art. Ego mani kanze sigara ngwanza nanihemba na byeri zawe nakone rika zawe anga akanyanga azikunda kubi. Undi managing kubita gashata manuriramo. Yo, I'm cut from Jake Thornton's movie. I just found out. Wewe niko ngo bamagaritse mwanya ngo muri ya filime nango zabayikinnye nibwo nanjye nkibimenye. And you supposed to be the first to know. The reason I was going to call you was soon. Wakaba ari we muntu wa mbere ubimenya ukabimenyesha kubera iki kwazo tusumenyesha. You being the strongest soldier in the whole world. Ngo amavandimwe dore ibintu byakomeye Reese. Ntabwo kiri champion urumva bakeneye champion man niyo mpamvu rero mbega bagomba kuzashyiramo Randy Stone muri iyo filime yabo bakeneye champion wisurumva. It's not the fact that you lost. It's the way you lost. Ntabwo ikibazo rega ari uko watsinzwe ikibazo n'uburyo ki watsinzwemo ni gute umuntu usanzwe udakiniye imikino utazi karate agukubita ingumi ukagwa hasi. You got real short term memory these days. Then give me the rematch. Nyine ngo rero nshakira rematch ngenzo wanzahanga ndura mujinga nongere nigaragaze garagariza isi yose kwanza ko ngenda nabasha. Now ndashaka rematch n'uya mujinga none hanga kwanza urumva. Need a rematch now. Hamagara iPhone 12
cya yindi cya jigo cyari gifite kirevuga ngo I have a phone with 3 cameras you can see Hey Max. cya jigo You got a minute? no Superman de sasa yaje kuranga utegura imikino. Look at you. Hey Fred. It's poppin' Reg. Not bad, all good. Right, you're in a good mood? Yeah, are you kidding me? I got sponsors coming on my ears, my eyes, my ass. It's great. Congratulations. Thank you. Hey, team effort, man. No. So we're getting that rematch? Yeah, of course you are. We can't wait to agree to that bout. And Reese is ready to sign ASAP. He wants to... None se ko Reese kwanda chini rematch na uri na Randy Stone byihuse. Yeah. Well, yeah. I mean, you'll get it. You know. Yeah, bizakura nta kibazo, we get it. But the truth is this. Stone had a hard time making the cut at 205. So he's moving up to heavyweight and he's going to challenge Ferguson. Right? Rero mbega urumva rwose ikibazo gikomeye cyane rero ubu ngubu Randy Stone afite indi match agiye kubanza guhangana n'umuntu witwa Ferguson banza bahangane. Old champ thing, you know, you can't blame him. Everyone wants to do that right now. Rero kandi kano kanya agiye kujya akomeza guhatana hatane cyane agaragaza ahubwo ko ashoboye cyane kurusha n'abandi bose. Nta nubwo wamushyiraho amakosa kuko urumva niba ko ashoboye ni ibintu bigaragara ko ashoboye kubita abantu bakura amenyo abamari. Stone. Yeah, but I'm not offering you Stone. Urumva rero nabashakira undi muntu mwarwana nawe ari kapana na Randy Stone. Stepped out for you, right? You didn't justify on 3 weeks' notice, we've done it. 2 weeks' notice, we've done it. Yep. Up in weight, we've done it. You guys are the best. Down in weight, we've done it. Yep. Right? Reese has always been a company man. Yep. Held on to the strap for nearly 5 years. Yes. He deserves a rematch. Reggie, you and I both know the money fight is Stone Ferguson. Urabizi rwose pe ntakubeshye rwose Supermanager urabizi ko amafaranga y'uyu murwano ari kuri Ferguson. The money fight, but this is about the right fight though, Max. The right fight? What was this, Mr. Rogers' Playhouse? Okay. So, what if we lose? Wow. Not much faith in him, huh? Max, it's not about faith. No, ko bigaragara se kandi kutagifite icyizerera mu ndwanyi yawe. If we lose that fight, that's 2 losses in a row, you know that. Urabizi ko naramuka atsinzwe kuri Ferguson arabatsinzwe inshuro ebyiri zose mbega ndwanyi yanjye abiri birahomba kandi naba ndimo ndagenda nangirika cyane rugo umufungo waba utakiza neza. I'm not gonna do that. Max, who's running this fucking company? You know, you or Randy Stone. Where your fucking balls at? I've done a pretty good job without balls, wouldn't you say, Reggie? I don't know, I think that the Max Black I know would have told him to go fuck himself. Yeah, well, you're lucky the Max backs. Yep. Right? Reese has always been a company man. Urabizi Reese n'ubundi asanzwe ari muri company. He deserves a rematch. No muntu yakwiye match rwose ya kabiri. You and I both know the money fight. Ari urabizi neza ko rwose rero amafaranga Reese turamutse tunayamushyizeho kano kanya yanahomba cyane niyo mpamvu rwose namwemerera kugira ngo arwane na Randy Stone. Playhouse? What are we in kindergarten, Reggie? Grow up. Ntabwo ari muri Europe, ntabwo ari muri maternelle wana, ntabwo ari muri kindergarten, nabyumva neza. Wow. Yibaze ngo ngo waramutse utsinda no kuri Ferguson. Max, it's not about faith. Ntabwo ikibazo ariko ntizera urumva, ntabwo ari ikibazo ariko ntari kwizera Reese. Ariko aramutse twinze uyu mukino byaba bibi cyane kurushaho. It's a bad fight for us. Look, if Randy Stone is too heavy for the division, then strip him. I'm not gonna strip him. Create an interim title then. I'm not gonna do that. Max, who's running this fucking company? You know, you or Randy Stone. Where your fucking balls at? Ariko se kwanza ubundi ninde mundi utanga amabwiriza ngaha muri company ni wowe cyangwa ni Randy Stone? Yeah, well, you're lucky the Max Black's in a good mood today. Else I might tell you to go fuck yourself. Yabundi kano kanyegeza amahirwe sanze ni muri mood nziza niyo mpamvu ugiye kubwira ngo genda wigirire nabi sha mwana Supermanager. Your job. Well, give me a fucking break. Ndabizi urimo urakora akazi kawe ariko mpa akaruhuko wangu. Ndabizi urimo urakora akazi kawe ko kumanaginga umukinnyi wawe. Ariko kano kanya rero mbambarira amahoro cyane rwose ntabwo byemere. Niba mutemera Ferguson ngo mubanze mumonyoreho mukubite Ferguson mu nyemeze ko muri tayari kurwana Randy Stone mu byihorere. You sit on the shelf. Haya, no kurwana match ndetse na Ferguson. Thank you. All right? Yeah. We cool? We're good. All right, man. No, turumvikanye cyane. Nari bisaba rero ntiwumva se? Yeah. Abagenge bamaze kuza sha. Peace. Who else we got? Okay. Drake. Are you kidding me? Was that my... Araguhamagaye cyane rwose Drake. Agisera aragukeneye. Are they coming? Bamukorana ikiganiro akeneye interview. Ryan in the front row. Yeah, Ryan's. Put Ryan Gosling near me. Yeah, I'm on it. No fucking way. No way. Marcus. Oya Marcus. Yo, Reggie, tell him. It's true, Marcus. Then you wait. It could be a whole year. Then you spend some time with this kid.
Stone and Ferguson fight. You start talking trash, we get our rematch. I'm not waiting a year. We're not taking Bro byazasaba ngo umwaka yenda kugira ngo baguhe nibura rematch wapi ntabwo nakemera umwaka urumva neza ntabwo nakemera umwaka wose kwitoza ngo uzajya kurwana n'umuntu umwe gusirika ahubwo nge manze ngupita umuntu bitambuke Ferguson manze mukure mu nzira nimara kumukura mu nzira none Stone nzamuheruke. It's worth the squeeze. Yeah, we're talking back-end points on pay-per-view, bigger show money, and more PRs. No, I'm not afraid of him. He's hungry. He's dead. Ntabwo njye mutege we afite umujinya ndetse arashonde cyane asonze intsinzi Ferguson yanakwica. Reese, can't you see what Max is trying to do? Ese ntabwo uri mubona buri byo bashaka gukora Reese. Nabashaka kugira ngo baguhuze n'indwanyi none zikinaciriritse zikudiye n'izikudiya utakaza agaciro. I'm off. You're not listening. We're not taking a fight. That's final. Yeah, I had a feeling you'd say that. I'm going to LA. I want to do this camp with Tony. Nawe kwanza kandi ngene muri Los Angeles ngene njye kubikora utanahari wana niba uri kubinyongera ugeze tukocera mbwa ati ibintu ntabwo ari sawa cyane bari barabikora kugira ngo wowe bagutesha agaciro wowe gusa mu buryo utari kubona gusa afunga umutwe aravuga ati kanze ngende tu nzengero Los Angeles ubundi nigaragaza yenzi tangiye kureba Ferguson ese ni muntu ki Ferguson bahangana ni muntu ki kugira ngo amukubite namara kumudiha bazahita kudihira n'umugabo witwa Randy Stone kuko aramurwaye cyane. The names original names bose n'abongereza kano gafilime kakoreye mu Bwongereza zira studio zose neza mu Bwongereza uraza kumva n'icyongereza bavuga ari cy'abongereza gusa arimo abanyamerika bake bake. Yaje mu myitozo gukora udutiza ushaka umutoza mushyashya LA ubundi azitoza kupita umuntu witwa Ferguson amuveho Ferguson akumanukira kuri Randy Stone Randy buke 14 more. Sorry, I must have carried some extra weight from the flight. Come on, that's no excuse. You're a professional. Let's go. Come on. Wowe rero nta rwitwazo uri umunyamwuga tugende. Courage. Come on, back in the back. Daya bas. Check. Myitozo araza arakora abagenzi gusa uko akora arimo arananirwa cyane kandi uko ananirwa cyane abagenzi saba no kumuterura ejo bundi yariye ngumirega hatari. Tony. We're calling it. Reese, it's not worth it. Reese rwose ibintu ntabwo ari ibintu bikwiye no kuri kw'Imana ntabwo rwose pe ibintu se bwo bikwiye ubuzima bwawe wakihanganye kihanganye ukigendera washaka ukazajya gukora ubuyede kuko Mana yanjye ariko Reese uragira ngo uzapfire hano hantu nagakomeza gakora tiza arashaka gukubita abagenzi arashaka gukubita umwe nawundi akeneye kubita Ferguson ahita azamuka yana none Randy Stone aramubona gusa abagenzi yana imbaraga ziracyari nke akanaruka iri ingumi hatari koko koze imyitozo itangira ingumi ziramugaruka magere byo nabwiraga umuntu avuga ati nango kubita ingumi ikazagutera kanseri nyuma y'imyaka 3 kagira ngo ni imikino. My body won't sweat anymore. I'm done, Tony. Nakubwiza ukuri rwose pe ntago babiri wangira buza kuza kongera kunaniza ubu noro byarangiye Tony ndi tayari. Yeah, bas. My fee stays the same. Naya bas. Cyegene nako kanya rero. Yene nako kanya genda hangana na Ferguson. Namurangiza uyu nguyu gaza nibwo bazamuha Randy Stone. Figara ngaha. Bazongo rero bagira izongo bagira imico nanjye nyoberwa. Buranya nyoberwa nkibaza ibyo baba barimo. You're not the champ. Run for him, dicks and ass. No, babo jarinjira. Corey. Ako semana yanjye mbega waje bambara kayisimesha. Ari kumwe na secretary man kinyama. Secretary angaye yonyene iki. Definitely Max. Owie, that sucks. Ego komana yanjye ni kuri byagenze se koko byo birababaje cyane wavunitse no murundi. We'll run it back. All right? Keep fighting. A little something for you. Komeza rwose wihangane dore bagufitiye umufungo fata ubwo buhumbi bunga ugiye kurya nta kundi. Good to see you, Max. Yiza cyane rwose kuko ubona Max. What happened? It's a really tough cut.
byagenze biteze kandi none se nyine urabona byatwanze kumvikana kandi nashaka kugira ngo nze kurwana iyi match coach ntiyabyumva ndavuga nti nta kundi. This can't happen again, Reese. Reese ibingibi bitaza kuza kongera kuba nanone urumva. Sawa courage rero mwana urabizi uri umuntu wanjye. Ni nka remwe nakumwaza. Mwaza kumwaza? No way, that's amazing. Yeah, first pro fight. Tino umurwana wa mbere rwose ndwanye nk'umu professionnel urabona bigenze neza karuzuye karapitse. Uvuye gafite ukuntu gafite tw'udutugu. Turakagabuto. Tony. Simbuye coach yamusimbuje. Coach rero kuba nagusimbuje wikarabitaza n'umutima mubi. Simbuje umutoza. Pretty serious with those chops he's got. Ayo mani biri serious kaze banze nibyo bamwe baba champion mani bamufite. Ibyaba mari buryo ki mu niki. Ndaya bas. Coach akamureba. Wa mwana we ko nagutoje kiri umwana mutoya. Ibyo bintu wigira nibiki. Uciza ko waje nkureba. Urakana. Bintu utabizi, utanabiyumva, utanasobanukiwe ari nibiki. Ubu nibwo byimbye. Abagati nyuma y'akano ga filime hari buza kandi kitwa Agent Takayasu. Abantu bakunda filime za kininja ndabambane 5 kwa 5. Yewe ipusi cyatangiye kuri. Yewe Pagasoni kugira ngo nibatangiye kurekurana ingumi. Yewe Pagasoni nawe katoroshira. Pagasoni Hey, who's the joke now? Niko uyu kano kanya urabona rinde Babylon sha. Cyane ndi stone cyane nacyo. Title fight coming up with first. Cyahageze. Zirimo ziravuza ubuhuha neza. Ngaho igaragaza se shane buri umugabo. Igaragaza cucu cyacitsira. Super manager yanarakaye cyane abandi bose baracyareba. No. Mure. Ndi. Baramwemera. Reese, what are you doing? Reese missed weight for this fight. Easy. Ingome ziracyarya. Of course. Vayas. To make this Vayo. Oh, my kind, Bobby. Kigabo cyaramupakisha. Kiramupakira. Ngaho ndebera umuntu ngo bagira ngo turwane kweri. Akose mana yanjye. Gase vayo nawe. Reese, no one's here. Shit. What is he doing? Byamunaniye. Let's go. Ngaho tugende se ndabura umugabo. Haguruka se nyango bituma uryamye nyewe mwana ngo kubite n'ubundi hakiri kare. Pagasoni ngo kubite wangu. Pagasoni happy with this display. Pagasoni. Yewe ndumvigumi. Please come on. Really looks like he doesn't want to be in there right now. He's even moving. Reese bagenzi kuri ingumi byaramunaniye. Byaramunaniye. Asa iyo byaramunaniye ko se nguyu ko bamuzana se. Wajangwereza imbeba mu neza. Serious bimeze bitamane kudakubita. Randy Stone is up. Bana batangiye kumusakuriza bagenzi. Randy Stone akamusakuriza akamumokenga kugeza n'ubwo rwose mudo yatangiye guta ibitekerezo. I'm gonna be embarrassing. Look at them, he's embarrassing you. Rwose arimo aragutesha umutwe yaguserereza imbere ya rubanda wana. Igaragaze. Follows up with a fast counter. This is starting to get embarrassing. Ibintu rwose bitangiye kuba bibi cyane. Bitangiye kuba ikimwaro. Yewe dore ivi ry'umutwe. Knockout. Bita knockout. Utsinzwe bwa kabiri, insinzwe ya kabiri nako bayita. Ni insinzwe ya kabiri. Hoca arumirwa. Madama arumirwa mana yanjye. Bazadosohora no mu nzu y'umugabo utagitsinda. Bita ikintu agahita wera. Ye no gukanguka match yanarangiye kare n'abafana batashye. Light heavyweight legends champion Reese Gibbons. I hate asking questions right after a knockout, Reese, but Reka kano kanya rwose ubundi nakabaye nkubaza ikibazo nyuma y'iyi knockout ukubiswe na none Reese ariko how are you feeling right now? Bwira ubundi uyumva umeze utepe utatubeshye. I've been around a long time and I fought the best of the best. Arumva mbo nabaye wa mbere no mu ba mbere nabaye icyamamare naratwitse koko. I think
it's the last time you're gonna see me in the cage. Ndatekereza ari ubwa nyuma mumbonye. No ndahagaritse rwose imikino sinzanagaruka. Uravuze ngo uraritayaritse. The sport to be average. Cyane rwose pe ntabwo negeze ntoranye ngiye kuba umukinnyi usanzwe uri aho ngaho uciriritse. No longer I'm the best. Ntabwo rero kandi nkiri uwa mbere. So I want to say thank you. Nagira ngo rero mwese mbashimire ku bantu mwese mwamfashije mwashyigikiye. Where's my coach? That's when the coach wanted it. Your fights all these years, Reese. Sorry to see you go out like this. We wish you nothing but the best. Nta kindi kintu twakwifuriza keretse ibyiza n'imigisha. Uri uwa mbere mu bambere wabaye uwa mbere nako mu bambere rero ngaho igendera amahoro. Yahise afata n'umwanzuro wo kureka gukina ibana nazongera no kugaruka. Kubiswe ingumi arikaraga bwa mbere kubitwa ivi dore coach we yahise anigendera. Coach yahise aramusiga. Po toza nkawe umukinnyi nkawe. Where the fuck did you go? Man, kubera icyo wari wagiye? Around for that shit. What do you mean? What I mean? It's nice to be the last fucking person in the entire arena who knows you're retiring. Waste my fucking... Akose ninjye muntu njyenyine utari uzi ko ugiye kuritayariga ubundi kwanza bimeze bite? Everything we worked on, everything we trained. Tekereza buri kimwe cyose twitoje buri kimwe cyose twakoze nta kimwe wakozanga muri ring. Where the fuck were you? Hasi ubundi wari uriye wakura guki wowe rwana gute ko nabonaga n'umuntu umeze nk'umuntu utazi ibyo urimo kana nitahira sicye. Mujangwe yere gusa. Po. Ha uri umuto uri umukinnyi. Arasara. Arasara. Kini cyo bita ikimwaro, kini cyo bita gusebe, kini cyo bita kurinde muka wari hejuru ajya tuza yajya hasi. Nawe uri hasi humura wajya hejuru buriya birakunda. Nese ubu pipi sasigara umusuderi se. Si asobanuraga filime se akagenda ngo muri za modoka rya yavuga yagendaga mu pesati. Bisa utangiye no gutitira n'intoki. Tangiye gutitira n'intoki baza sigayamwa na mugo. Yakubiswe kugeza n'intoki zitagifata. Yewe kabyo nyine mu myitozo yaranarukaga kubera ingumi. Dore izuru bana rivunnye izuru ryavunitse ingumi zavunnye izuru atari. No. A million miles away. Yenze madamu niwe waje kumuhumuriza. Buriya ntagahura gahanze niko bavuga mu Kinyarwanda. Nazo ngo urofene yatwikaga twatangiye filime atwika bamubwirira ngwanya akavuga ati happy that is a joke ngo ni imikino hatari. Ibintu byose birahinduka bura ntagahura gahanze. Use Skype yari umudije ugezweho none nawe minsi yaramutetse mu rwabya. Sungu Cardinal yari umudije utwika santere waje Saidi. Namukundore muntu hatabigwi nuko bimeze. Ibintu byagenze. No, bagenzi barakwereka. Madamu niwe wenyine wari wo kumuhumuriza. I've always wanted a horse. No, mugabo wagenza akabije insinzwe. Ko babyita mu Kinyarwanda cyumutse. Mugabo akabije insinzwe. No, urumva saba amateri. What's up, bro? Man, ibintu bitose kandi muvanda ro yaje. But I want to pull some more money out. Musa gusa nyine babarire nashaka amafaranga. When was the last time you took a look at your finances? Harya niryaruheruka kureba ku mafaranga kuri konte zawe man ko mujya murya amafaranga utanareba kuri konte harya niryaruheruka kureba. I don't know. I don't do that. Ntago nibuka ntago nyankunda kureba kuri konte banzikirega umufungo ubumeneka. You're in the red. Uri ku mutuku rwose usigajeho nk'ibihumbi 5 byonyine by'amanyarwanda. Iki nibishoboka. What about the account I put aside for when I get old? You kept dipping into it. That's just account? Ase wewe wakomeje utwara amafaranga nta make ajya ukagira ngo mbega amafaranga ari maruzura. Do rirebere konte yawe dore uko ihagaze. Reba ko wagenda guyakuraho dore ngabo usigaranyeho 5 cy'amanyarwanda. Ngo komana yanjye undarya nte. Sasa umuntu ababuzi babuhenze byaratari. The advice. You had one job. One fucking job, Reggie. Take care of my money. Where's that now? We should don't listen. Asa amakarita se narakubwiye ngo wowe wita no ku mafaranga yanjye super manager. Amafaranga yanjye kwanza yose yagiye agenda atese. Now listen, your outgoings were too high. Sponsorship deals, they're thinned. Paid for you back and that went out the window when you lost the belt. Bruv, flying your whole family to LA for that extravagant purchase, first class. Urabizi ko byagenze kwanza nawe waramwe ngo nsheta amafaranga ngo usheta amafaranga rero ubundi ugiye kurwana na Ferguson ndetse n'amafaranga akoresheje igihe myitozo muri LA wari uzi ko byose bimeze bite nta mafaranga ari kuva wari uzi ko ari kugenda asubiraho buriya. Yeah,
And I told you not to do that. Kandi yose narabikubujije. Sangwa nakubujije se. I'm never going back to that life, Reggie. I know. Nabizi n'ubundi nzogera gusubirayo hariya. What do I do? None se ubu nkora iki? Ndajya kuba umuyede se. You gotta tell me the truth. Igenda nyine uvugisha ukuri ubwire madamu wa mugati rwose madamu noneho nanakennye niba unyanga unyange niba nkunda ariko nanakennye. Ubukene bwaje. Iyi myaka iwe yaje rega izira rimwe. Ubukene bwaje yarasanzwe ari indwanyi ikubita amafaranga yinjira mufunga uboneka nta niribi nta n'ikibazo ibintu byose ari neza yabayeho nta ribi. Hariho kana kanya none ibitekerezo byabaye byinshi cyane kugeza nubwo asigaye ataseta ibirenge ko babyita biriya babyita guseta ibirenge ataseta ibirenge so ntahembyihorere nibambaza amafaranga y'amata y'umwana biragenda bite yaragahagarara imbere yo mu rugo akamana yanjye gakomana madamu ndamubwira bw'iki se nanga kubwira madamu rwose madamu ya broke very broke ubukene bumeze nabi twaratsinzwe twaraneshejwe kareka byaranze no njye nababwiraga buriya ngo ntahora hejuru ntagahora hanze ntahorana amafaranga ntahorana icyubahiro buriya hejuru honyine hari Imana ibindi byose zishaho narazamuka kongera akamanuka bigacamo bikongera bikanga anga abagenzi bimwe mu bikoresho afite fatanga hagaze briefcase mfite umudara biye mu ngurire. This is definitely authentic. Amari ibintu ntago ari sawa nyamara unese uyu mudare kari wanyawe ni wanyawe koko akamusamanya none mbe uragurisha kuri angahe tajya kugurisha imidari ye yagiye atsindira to the bank transfer. yagurisha imidari yose yagiye atsindira wagenze atangiye kugenda agurisha ya zahabu yatsindiye mpamo make wangu mpamo make atangiye kuza kuri make sawa rero urakoze cyane kubita kuri mobile money ubundi akimanukira mana yanjye kubitika bagenza ubukene bukaza faranga yose yagiye yajya nk'amazi ngo no mukinnyi hatari akagira ngo ntazasaza abakinnyi namwe murareberaho yagira ngo ntazasaza agira ngo azakomeza abe yari umujene ariko umusa uri hasi si icyamamarira hari icyamamare wangu baje ugenza ahangaha kumureba ngo ni icyamamare byaciyemo icyamama waturemeye se mani none se mani ko byanaciyemo mani we urazwi urabona ku isi yose baza no gufata agafoto mani turakwemera turabafana bawe nta niribi arakennye yifite ikibazo cy'ubukene bana bose nta nubwo bashobora guteranya hasi igihumbi hamwe bitatu basajya kwirira reka ta saba basara bavuga ngo ni icyamamare ngo byaciyemo ngo karafashwe nta n'umuguriye byeri basi zo kunywa kugira ngo anasinzire yibagirwe ibindi bibazo afite no barasara gusa turakwemera mani watsindiye champion world heavyweight champion mani inshuro eshanu zose uragatangaza yo ataha abagenzi akaburara yaratahaga akaburara kare yose yarabikoze yaratwitse amabara abayazi no kiryamira nta kindi ahangaha kiba gisigaye kimutunze ni ukurya no kuryama no bifuzaga rwose kwiryamira baby no nyuma y'ibyo rero nyuma ya biriya birabaye biriya byose birabaye ubukene burateye induru zavuze hahi no yarabyutse manager yaje kumureba mana mbara super manager aza kumureba hasi super manager bigenze bite none man Randy Stone man ashobora kuba
tugiye kurwana nawe byageze bite se kandi Stop talking nonsense. Stop recording maximum. rekera kuvuga umugore kiwana njyanga amaze gukora deal we. That's because she needs convincing. Ambara neza ubundi uze tugende hanyuma tugende tujye kwimeza nyine imikino tumwemeza uriya mugore nyine imikino tumugati dore Riz ndi tayari nakubita umuntu. This is yours. This is your opportunity. Aya niyo mahirwe ubonye mani ngwino wigaragaza wapi narari tayari inza ariko. Riz, this isn't you, man. Man Riz ntago ari gutyo uteye mani ngwino wigaragaze man utwike. Stop. Look. Riz rekera ari kurekera urumva. Man, stop with the weakness. Man reka aho ibintu by'intege nkeya ngwino tugende uhatane no muntu mani bagushetere n'amafaranga ukupita umuntu turya umufungo. Manager ni cyabatekereza no mufungo gusa. Zombe super manager nibyo byonyine bavuga super manager izo ndirimbo afite indirimbo super manager Naremi Rocky Junior Pimpi Dirani kano gafilme kamugere umusobanuzi ukizamuka Dirani umusobanuzi ukizamuka. Why are you turning this down? None se kubera iki aya mahirwe ubonye yo kujya guhatana uyanze? Niyo mahirwe yari ubonye. It's down. Amahirwe rwose yagusubiza mu buzima buzima urumva kandi ibintu byo kujya none se utangiye kugurisha imidende yose wakora urabona bizagenda bite? I'm afraid. Mfite ubwoberega. Oya kirashika bukuntu cyane kuraga amangumbi cyamo kubiza amangumbi akayagira ngo neza agira ngo ninzi kugwa. Ari byo kira kigabo nticyorohereza me kiragukubisa imwe yonyine bana ngiye rwose niyo mpamvu burananze gukomera vuga ni haveda azakubita umuntu ngo akayigira ngo akanapfa bra bigeze irica niko bacumaga no mu Kinyarwanda bigeze irica. I've put my whole life on hold. Do you know why? Naremeye ubuzima bwanjye bwose ndabuhagarika ku bwawe wabuze impamvu ntabikoze ku bwawe Riz urumva ubona hari akandi kazi njya gukora nuko ntize se nuko kugira ngo nkomeze ngushyigikire rwose muri iyi myaka yose ugifite kariyeri. Super manager aza kumureba yo uri tayari se gwira tugende mane dukorere ku mafaranga super manager indirimbo yagira indirimbo nyinshi nziza muzisanga kuri YouTube. Super manager bana bayiruka cyane ashaka umufungo kashe ziri youth inspiration mwemera is a youth inspiration maza from maza azanga kutinga reka rwose wowe twemerera twinjira mu mikino dukupita umuntu mani turamukubita rega baranasheta amafaranga menshi cyane ibihumbi 100 by'idolari hariya ingumi imwe yonyine ajya re kuri 100 ko nako kwijana n'ibihumbi 100 shira ibihumbi 100 agiye kuri televiziyo Agasere yaracyamwumvisha bwate ariko se rugangura mu bwako indwanye iri buze kuza gusimbura Ferguson ari nta yindi ari Riz koko Riz Gibbons rwose ukamuvuga ya kwa rugangura. I gave Riz every fucking chance there was. Riz no mahirwe ashoboka yari yose. My heart when he lost that fight. Byarababaje cyane rwose kubona Ferguson nawe amutsinda. The guy, but at a certain point you gotta draw a line. Okay, it's just business, Reggie. Kano kanya ni business urumva neza super manager. Sorry. Are you fucking crazy? I'm sorry. Ase ngaho barasase babarira wango babarira basi duhaye amahirwe. You got 30 fucking seconds. Thank you, look. Amasegonda 30. Okay, masegonda 30. Underdog story, right? Well, this is the biggest underdog story in history of legends, maybe in the history of MMA, right? Aradondo bitiranye amagambo n'ukuri kw'Imana izina ry'Imana n'amutse dukoreye muti hasha koko. You've seen it. This time, the role's completely reversed, right? He's the one that's got to go through the trenches, and he's got to dig deep, and he's got to win this time, right? Niwe muntu wenyine agiye gukora cyane, agiye gushyiramo courage, agiye gushyira n'ubushake bwinshi cyane, no kubwiza ukuri ko Riz Gibbons ari buze kuza n'imbaraga nyinshi cyane akubita umuntu. Aracyasobanura. Cyamusobanurira mwumvisha super manager yumvisha umuntu. 30 seconds are up. Masegonda ya 30 yarangiye, ibindi tuzabivugana butaha. Bruce Melody, super manager. How you doing? Nice to see you. Warya ngagera gakono gatoya ngaye cyane ijambo mwinshi. Agashya. Where? Na,
super manager baragiye mbere udashaka no kunyumva buretse gatari komande numva ukuntu atangaza. I mean, what's the latest with Ferguson? He's injured, he's out of the fight. Abantu bose batunguye Ferguson ko twari tuzi ko ari uri rwane finale byagenze bite ko finale yivuyemo. Yeah, well, it's a drag. Oya ntabwo ari ukuvunika n'urumogi bamusanzemo. But the MI results came back. Yabasanze cya gihe yakubitaga umuntu yari yanyoye urumogi, yamweye urumogi rero basanga yari afite courage nyinshi cyane n'impamvu yari kuraga ingumi hatari. Yaze kubita Riz Gibbons rero akagira ngo hahiye kandi koko ntihari hanahiye. Ni ingumi z'urumogi. I mean, come on, you know this business. Urabizi iyi business ko igenda rero tugomba gushaka undi muntu kumusimbura. Have an opponent in mind for Randy Stone then? None se hari uwo bonye ushobora guhangana na Randy Stone? Yes. Yego. Yes, I do. Yego namubonye rwose ugomba guhangana na Randy Stone. It's time. Randy Stone. Kano kanya na Randy Stone fighting. Azarwana na? Atubwira. Randy Stone's gonna be fighting Reese Gibbons. Azarwana na Reese Gibbons aha super manager nabyumva yewe. I just cost myself. Nagiye nariye. Wango nariye. Super manager. Retirement, moving to heavyweight, and now I'm speechless. Kano kanya rwose nabuze n'icyo mvuga. Ubwo abantu barwanye mwaka kubita undi rwose akamwikenda kumwica. Uyu munsi none nibwo biri bugenda neza. Coach bagenzi mukinnyi n'ubundi umukino yarahagaritse. Harangiye umusore agarutse. Bonye nta handi yajya. Urimo nakora cyane se kandi musore ni wavuye muri Los Angeles se nango ko ari warashatse umutoza mushya. I've been offered the Randy Stone rematch. Bampaye rematch na Randy Stone. Yeah, I heard. Nabyumvishe tukomereza. Everyone's counting me out against him. Buri muntu wese mbega nyine arimo aravuga ati wapi rwose uwo muginga. Now you care what I think? I think you should have taken the nightmare fight. Usingira bwe kintu nama nakugira nushaka iyo match uyihorera. Ira ni match mbi cyane zana kwicisha ubwo nureba nabi. I know I did Mockers. But I need to know. Do you think I can take him? Oya ngende mbona nashaka kugira ngo mbwize ukuri. Wowe utekereza ko uramugabo namukubita. Ku giti cyawe nkaye coach. You got one corner. For one Hollywood bullshit move. I'll kick your ass myself. Ufite rwose ikintu kimwe cyonyine uramugabo bamukorera kimwe kandi ni move ya nyuma nanjye ubwanjye ndayikwigishiriza. Nzenye kwigisha tekinike ya nyuma. Uramuginga bamukubitisha ntazongere no kujya kumenyera. You need to take it in the deep waters. Aya basi yaje kumwigisha tekinike no muzingo. Yaje kumwigisha umuzingo hatari. Uzingo umuntu mukanyaga yumirwe. Yajanga abayenze kubanza shira mu mwitozo. Bajya mbere mwitozo jya mbere. I'm feeling good about myself. I'm feeling good about this charitable thing I'm doing. Numva rwose meze neza, numva rwose nezerewe cyane bitewe n'ibi bintu byiza none ndimo ndakora kano kanya meze neza dore indwanyi bazarwana bagenze kigabo nticyoroshye. I can grapple, I can strike, I can take. Ndabizi neza umugabo nzamukubita amajido nzamwata. I'll beat you on the ground, I'll beat you on the feet. Nzagukubita hasi, nzagukubita yaba ari ibirenge, yaba ari icyo twagurana cyose nagukubita. Fucking spelling bee. I'm better than you, Reese. Ndanakurenze Reese, ntuzongere no kumenyera wa mujinga we. No more jokes. I'm stepping in there serious. Ndabizi neza ntabwo nzongera kuzana imikino none tugiye kurwana umukino kandi none ni serious kurushaho. I'm fighting that. I'm gonna show you, man, the real Reese. None twongera kurwana uzabona Reese wanyawe ngo ninde. Uzambona kandi tayari. Uzambona ngo ni muntu ki. Yenzo umugabo yaraje azasezera mutoto wake. Umwana we nicyo genera ngo kanya yikora imyitozo ya nyuma arakora. Gusa umugabo ntiyoroshye abagenzi agiye guhangana nawe. This time I'm gonna go in there and I'm gonna make sure I execute my game plan. I'm gonna finish it, man. Ndabizi rwose man, uko byagenda kose ninjiramo hariya nzasohokamo hariya umudare mutwaye. Dore ikigabo. Dore ikigabo kiri tayari shaho. Ikigabo kiri tayari ahantu hose kiruzuye ahantu hose gifite gahunda ahantu hose gifite ubucyuye. Very hard. Igoko mana yanjye. You're a martial artist. Uri martial artist. Uri umukinnyi wa karate. Byuka hagarara.